Lento uDj makuthiwa umuntu uya-DJ-ke nakho-ke iyona-ke lento le umuntu ahambe ethi uyo-DJ usuyokwenza lento le. Hhayi ngilunge mina ngeke ngiyenze nje bo lento-ke nakho akukho kunye lokhu uDJ-ke lokhu. Lo muntu unengane lo muntu lo makuthiwa udinga umzali nihlangane nabazali kubizwa yena. Njalo ufuna ukubeka umbone njalo ufuna ukuphakamisa naye aphinde abonakale futhi enza lento uthi uya-DJ. Ngamane kuthiwa ngikwazi uku-DJ ngeke ngiyenze lento. Awu ngeke mane ngasebenzi kukhuluma ukuthi ngihlala ekhaya ngithi ngiya-DJ ngenze lento. Awu ngeke.